Hai teman-teman, ketemu lagi di channel aku, Mares Alsaki. Oh iya teman-teman, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, hehehe. Oh ya teman-teman, hari ini aku mau jemput ondel-ondel pakai mobil truk. Di depan kita udah ada mobil truk teman-teman. Ada dua, yang di depan merah dan yang di belakang warna kuning. Yeay. Yaudah yuk kita langsung aja teman-teman. Stop. Wow, di depan kita udah ada ondel-ondel nih teman-teman. Pakai baju warna orange. Abang ondel-ondel mau pulang kampung nih teman-teman, naik mobil truk. Yaudah yuk teman-teman, kita langsung aja angkut ondel-ondel pakai baju orange ini ke dalam mobil truk. Yeay, asik-asik. Ondel-ondelnya bagus banget teman-teman. Ya udah teman-teman, kita lanjut lagi mencari ondel-ondel. Let's go. Wah, stop. Ada empo ondel-ondel nih teman-teman. Cantik banget empo ondel-ondel. Mau kemana nih? Mau ikut pulang kampung juga ya? Jadi yuk teman-teman, kita angkut ke dalam mobil truk empo ondel-ondel pakai baju merah. Yeay. Yaudah teman-teman, kita berangkat lagi mencari ondel-ondel. Let's go. Du. Wadidaw, teman-teman, ada ondel-ondel pakai baju biru. Abang ondel-ondel mau ikut pulang kampung juga nih teman-teman. Yaudah yuk kita langsung angkut ke dalam mobil truk. Yeay, ondel-ondel kita udah ada 3 nih teman-teman. Ya udah yuk kita lanjut cari lagi ondel-ondelnya. Let's go. Du. Wah, stop. Ada abang ondel-ondel lagi nih teman-teman, pakai baju merah. Wah, abang ondel-ondel mau ikut juga nih teman-teman, mau ikut pulang kampung. Yaudah ya teman-teman, kita angkut ke dalam mobil truk. Yeay, asik-asik. Yaudah ya teman-teman, kita lanjut lagi mencari ondel-ondel. Let's go. Wah, ondel-ondelnya jatuh di belakang. Stop. Wow, ada ondel-ondel. Abang ondel-ondel pakai baju warna ungu teman-teman. Abang ondel-ondel mau kemana nih? Mau ikut pulang kampung juga ya? Yaudah yuk kita angkut aja teman-teman ke dalam mobil truk. Yeay. Oke, let's go teman-teman. Kita mencari ondel-ondel lagi. Du. Stop. Ada empo ondel-ondel lagi nih teman-teman. Cantik banget empo ondel-ondelnya. Pakai baju warna orange. Empo ondel-ondel mau ikut juga nih teman-teman. Mau ikut pulang kampung. Yaudah yuk kita taruh aja di belakang. Kita rapihin dulu ondel-ondelnya. Oke. Ondel-ondel kita udah banyak banget nih teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeay. Ondel-ondel udah siap nih berangkat pulang kampung. Yeay. Ya udah yuk teman-teman, kita berangkat. Let's go. Sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, see you.